Assalamu alaikum. Cemaat. Bunday sarmamiz meşitin aldığa geldik. Bugün 29. may oldu. Cuma günü. Bardığınızlar cumanızlar mübarek olsun. Oku namazınızlar, kılandığınızlar kabul olsun. Allah'ın bari жақсылықтар versin. Ana o. Qap kelsin ayda. Mana shu bir bundan proba qilayıq. Birovlar Microsoft'ga suga Microsoft'dan qo'shib. Mana chashsa tuzun keltiradi dedi. Kimde qanday variantlari var? Kommentariyga yozib ketingizlar. Mer qo'yib qachat qilchi. Qachat qil. Mana shu bir ispitaniya qilib sevib ko'raylikchi. Sever. Dan yo'q. Spet. Mana shu yerdan. Mana shu yerda qilib bir yoqqa qilasың mayli? Sever. Yaxshilab sep. Mana tur. Mana tur. Mana qilay. Chachib sep. Microsoft'ga yaxshi javob dedi, mana shordi. Shuni bir proba qilib ko'raylikchi. Ertangacha qanday bo'ladi? Mana, dag'in qachat qil. Qachat qil. Siltiramen dedi, siltiradan bu yaxshi bo'ladi deb, shunday dedi, bir ko'raylikchi. Ko'ra qachat qilar. Ko'ra voziq bersin. Ana keyin yaxshi bo'lsa, napolni bardığın bir sıra juvib chiqish kerak, ichi sirtini. İçi sırtını. Ana. Yaptır. Ama elde gelmedi. Dişat kalıyor. Aşağıdan pol neyle? Aşağı kılayağa. Aşağıdan polunu kılayakçı. Buğa dәрі шефші насос менлер қылыш керек өшеді. Шменен бұл тұшеді. Төкі леса керек екенді. Мәке жат қылдан. Ертең келіп тұрып көреміз қандай болады. Қана сепчіп. Сеп ана ағарған жерлер. Полный шықны север. Пасырақтан сеп, пасыраққа север. Таза сеп, ақтарға таза сеп. Таза қыл. Havada. Ada olsaydı. Oldu. Kettik. Erten karavuz emi. Erten qanday bo'ladi. Hazır cumaga jene öyle poputi. Kelip sevip kettik. Malama göz. Tayyor tinç bol falan bir yerler. Ustalarda bir iki günde kelip kalır inşallah. İnşallah kelip kalır. Makul. Okugan cumanızlar Allah kabul kılsın. Vardınız artık.